zgrade grade, mnogi mi te hvale. Aj, da u tebi ima mnogo. Bulevar Revolucije predstavlja urbani prostor sa maksimalno izraženim bezbednosnim rizikom u gradu, u Beogradu. Naziv Bulevar Revolucije dat je po revoluciji, narodno-oslobodilačkoj borbi naroda Jugoslavije, koja pored karaktera narodnog oslobođenja, nacionalnog oslobođenja od fašističke okupacije, imala je karakter socijalne revolucije. Koje godine? Koje godine? Koje godine je ulica dobila ime? Posle oslobođenja ulica se zvala Bulevar Crvene armije. Bulevar Crvene armije. Tačno. A sve do sukoba sa Staljinom i B.O. 1952. Onda ulica dobija ovaj današnji naziv Bulevar Revolucije. Tako je. Onda posle. Dalje. Bulevar Revolucije predstavlja najdužu ulicu u Beogradu. Od seoskog naselja Mali Mokri Lug, preko dve pijace, Vukovog spomenika, Tehničkog fakulteta, Tašmajdanskog parka, Jatan. Kakvog Jatana? Gdje se prodaju karte. Ne treba ti to. Tašmajdanskog parka do Skupštine. Savezne narodne skupštine. Dalje. To... Je li to sve što znaš o materiji? Nije. Pričaj onda, čujemo mi. Bulevar Revolucije se prije Narodno-oslobodilačkog rata zvao ulica Kralja Aleksandra. Ne moraš o tome. Dobro, ne moram.